Horas mabata bapainang Korea ni Tuhan. Nagabe parbahan na madear bata ba ni tanggal 10 Februari on ay manabar judul ambilan kon mahatain. Ambilan kon mahatain haringgas kon ma bani panorang na dear atap na lang dear pisang paingat. Podahi marhitay lumbang niuhur bagal apa pangajarion 2 Timoteus 4 ayat 2. Sada tugas rosi tanggung jawab tadoin mangambilan kon hata ni nebata bani gano pangisi ni dunia on. Sedopita bani panorang na aman. Janah tenang hita marambilan tapi age panorang na terdesak atap na lang dear halani anggo bani panorang na dear hasa hita marambilan aha mana si holambilan kononta dingat hita Jesus marambilan. Ain mapadas kon haluahon rosi mambere hamalumon age malas niuhur hubani hita jolmaon. Ibagas ay ma Jesus mandapat tantangan humbani dunia on. So naha ase ulang saudara suniray bata. Tapi age pesonai langadong naboy manundati rencana ne bata. Hita ganup jolma na porsaya bani Jesus. Hita dohoma nadop ihop Jesus. Nagati bagas bagai ni keadaan na mungkin manlebang humbani harosun ni bata bahkan rado maman lawan hata ni bata. Domo hujon ipagol pambilan ondo hita anse mamisang paingat kon rosi memodahi marhite lumbang niuhur bagal apa pangajarion. Memang haganuk cara pada skon hata ni bata ningon marisi pangajarion halani cara sisonai do namamboan hita manandai dirita ilobin ni bata. Apostol Paulus pe mga hapon diar ni cara na sonai ay maniganu parambilanon ni age hubani si Timoteus pe dihut do it pagolpa cara na sonon asehita pe patut dohoma mangambilan kon hatan ni bata marhitay hatata age parlahota baniganu panorang. Amin. Martunggo mahita. Iharosuh kon hamdo Tuhan asedihut hanami mangambilan kon hatamu hama na mangurupi hanami asetongtong margugo hanami rosi marhisah niuhur hanami lahu padaskon hatamu baniganu jolma. Amin.